Oh, Deputy Chief Minister, bau local MLA nang nina po jawai wang kumno. Kini kipipipit. Kini politics kan. Bani olat, bani obot kan. Tak ada kipinki kan mau apa olat. Ka politics ke jongki ke debate tang ke election. Ke debate tang kata kabansong hapo secretariat. Hynrei ni Sngewbha ya ka politics ha ka jingmut ka shisha ka jangka ka politics ka thau shapang ka khubor o Michael Curtis habau batai shapang ka politics wong kuno juai to buku Sngewbha lahi nu kan compare what is long le wangi dong juai yulegi mamata mereka dah politik wan, dan duk wan bar wan patai start yang jemput politik. Wat dia UMLA yang pilih, kham kita tabut, yang mawalat dan yang Sngewbha. Piasnya tu biar lalu orang Ardent. Timu pi duk ke parti perak dan itu masnya tu jemput politik. Pi avia pi perlu berjuang. Pi kita tabut kham ketua Kaei, Sngewbha. Di wan bar, kusnya top pi wakalam yang Ardent mo. Jemput itu, tapi sengap sekemat you abi jadi kelab Ardent. Ham mendangan ini video Sngewbha. Hapan hikai school, you MLA juga jawai, pada you MLA juga nartiang, badan tip Kaei ke politics. Lara kimpak Sngewbha ngakloi panai private tuition ha office jongaru, bagian Sngewbha syapang ke politics. Very interesting. Sngewbha Habwan wana baru hikai ya ke MLA ke yang pi. Kham pi kinong tabot yang Sngewbha umawalat kamu Sngewbha ni. Sngewbha pi. Pi si bo pi mentu. Pi hayung yang pi. Yiwa yo pi yo do pi wan batai na bar. Sngewbha pi ma. Opelai skor na bar Sngewbha pi ma. Kham yo Sngewbha wala job lakanus nam wala job wala man. Kamu MLA yang pi, nado nongba hado ubanartiam. Tapi kinong tabut kamu Sngewbha, wah dukuan na barwan patai start uban pan tusun ya MLA yang pi berkali, baiklah. Tetapi dia pacuri prosedur kemat yang pulang. Koki paidbah bi, klaim jit MLA, yo MLA Joai, yo MLA nartiang, bakin yelek penhe spa yeladi koki paidbah. La jedi ki bagin syagri yo paidbah, bagin yada yo paidbah, omni bagin yakini kam no paidbah. Kata kadi khubor, kebanyakan Sngewbha, kum ki paidbah, kibaga boys of the People Party kan yai pin Sngewbha. Hynrei kembang ngenam laban penbor. Wat adin bangila trisitam, wat adin bangila pin Sngewbha, lalu paidbah udang jid di ke NPP ngemla le AAM. Sngewbha, lada pijit yang pi yak MPP ngimla le jingmut itu, pijit pun pi, pengsan di ke parti le job mo, kut haya benye kenok mo, pi Sngewbha, pi tip ha pi kham pi ginom juai, lane ki Jaintia warok pi tip ha pi ya Sngewbha. Ông kamu, ông Ardent kemas pak, to, piwan, ile makamai, pisnyai, uwan, hau kuauman kau politik le, uyi kuauman, kuau dong kuau kemas pak mung kuau ma, pisnyai hiperlot. Tang ba, kumbang lang mene, pimla ban bam, apa fi bam ruti ban tak makon tak jam baro arliang. Lada fila jit, hadian banginya peni. Kamlong kabadai bo paidbah on community paidbah ka PPP kanon pelajaki nagi jingïoh banigi kam bamsap banigi kam labor jong gani ka sarkar MDA ko ki paidbah. Kesorkar bamsap, ki MLA labor, ki MLA nong tu ki nafi. Abi kantam pi kinong Jaintia kinong support Sngewbha ya hapu pihak mau
Henu ju champi waktu ki mas Sngewbha mawalat pi ong ni po itu. Henu ju lebor pi benci itu. Wa uni nong kelam kate kelam le u memo proof yang u pensakiu waktu uni ju lebor gi kini lebor gi. Tapi siapa pi? Yo mom jo mo tengok proof u penceu ya pi nemo kelam udah ni di mak u mah. Tahu tak macam mana tu? Harakiong kumno. Super syabet kini ke PPP kat balik ke sorkar. Ngim persya ladang i bagadon ke jingmentoy. Hynrei persya namar ngi bakam day kata ke jingtmu ban ken piu yang i utrai beluk utrai jaka kadai tang ke jingtmu ban pinyo kamyo badri rai. Persiap. Hau ongo persiap. Kedai ke kamera menjongki parti, kedai ke opposition, deh. Pihak satu hi. Hau ong persiap, kini tu ke kamera menjongki. Kam ki MLA hau miok tu secara kam persiap ni. Tawa kam persiap tu usnya tu sah. Kamu yo kam yang terakhir persiap yang terakhir. Mau tengok proof yang ki. Toh. Warga dengan parti pra kate betit kiwada ya usin cara pok ki SDC. Yegi mau open kelang kate ke jingkua ke yong ki wong open kelang pendo trali lesen ki yegi bari. Yegi pi abi bicara penabi yi kelam gi ni ki cebi pi ni ba bicara. Wah. Yang wang ni patri rai. Balai yolot mau ki kam ki jam. Melelai dejat kamar yang lu tang banyak kamu tahu badri rai tu kumno tahu badri rai usia lu tegi kam ni hapan wat ni hapan investigate ni hapan toket la kata-kata sekada don jingïaburom nem bat ketika projek hang tu ueng ni badri rai Kaei jingïaburom nomor day uniru uba kilayo kem bat kepisa shiklor absan lak hagapor bak NPP kala elap election sa Arunachal Pradesh ubay ya ringkat lang bat ki paidbah udon kamban tip hato kata ka laispa klor ka siajar klor ka arajar klor ka bakiya tu sarong kala penmentoy mo yang utray mo Pi abi mo fi. Abi perlok. Tang hapok mi khalya po dap kelam. Siapa Arunachal Poi? Fikmu finong ong VP ikuai tang para kasih katera sedang sepok karuan. Kamu kata? Kisah liai karo. Hynrei pan kesan di ke parti la jom kikwa saya kikero. Snyawbha perdok. Fisnya ya pi borok kan kerkom kelam yong ki bru politik. Ngam keno nya nyero ni cha genu. Hynrei tangwa hauman kam kinong yalam. Man kita kinong yalam dewa penci wo khana ngakam ram yong ki kam parti. Ile ko dukuklam. Dewa ngarang mun ozan wanu ba Ardent hapo juai yo penci yo khanau ikam waki daule gi sekhamat kam tam wada klat ni on piwan burom. Tangwa mana popun pano benyu yagi MLA ki yong pi lane keno yagi kam ki MLA yong pi tapi kinong tabut yong Sngewbha umawalat kamu Sniawbha halor kene jing kelam ko yopo wawan patai stat de ki wana ba kam tam do khasi ya igi benar tapi berkali ke pebay election mo gani